na decide nga rero lazima ngunjukanane ndole nga kiche kichikorwebo omwemsi we no bero omuntu mya nero ndete serikali muma tenga kangani kale tu abete chekeji lakini abaheshimiwa bande MCAs bakaimuka karibu 15 bakalika bagateneni batagite kibesa kigendo mu buko ngabaye gwa allowance aba bakanga bagateba lazima chicheki tw'abantu aba MCA bawakana umushahara mya sana mpaka allowance karibu 1000 naende batake koli kibisa to cyaba nanchi igo ndatinga kiro mheshimiwa ino gaiga na ndo mwete na reto bwate judge nero kolegasi umujaji uli omonene okubuta abantu nando bali ndo mungai nige kone mheshimiwa ndaite ngwa kerembi ya mono esenge njo wate na nche ngotere nande na barabo boss tokolegasi ya itobusi kabere baiga echekirere koenda no mwana echekie ene chibesa emugane tie chekie gosemba soki gamba sere skoga ne cheki mugane pero enjara yenda tiyo enjara tubwate ne yobongo abana bagende basomigu bayigute baete kanaende tonyora abagabana aba MCA abanyagitali engineer na lituranyalo konyegesa kuyeki ndaitote baiga chichekichi kikuwa ibo make sure nga yakire school omwana ayeguristi nene city imayo koragendo keke hirane ocho bisiga nani kawo to apply onyole ngantu bwate record yawe ngo yetie chikyaralia school igecheke abana kibakora na mandi bagenda nere school nayo make sure ko iruli ekwerende Jumaine omato bono talengo ODM lakini mo wanjera no ODM kindo bono nje national vice chairman kema ODM Kenya ngima na baba mnako enda yeyu na nje nkuboli ndo party leader wa ODM aba baraitu nga batwe kura abakamba batwe abakosi batwe na bakale njini bakege bago twane chimansa echa mintu mwino gaiga 2030 tunabongo tena nanje kirweke ne tekunyalika na boyo igonta itemba sabenya ki litkolia Jumaine ODM ne bwate elections ase chi polling station lakini baje kuomera na saamo kile polling station echo abantu 30 abangina 10 eba saa 10 abagaka 10 so that babe abantu 30 ekiame kiras mubona kinta yetukobe party leader ras mantangane konyora abantu abaya na handi na boygo ko register abantu esekiam mo wanje boyo abantu bodi mu malema mwenzi pi hono kimure mwenzi kyana abantu bane make sure Jumatatu Jumaine yani mwachire mwakire kureyo tochora abantu aralia gangunda evenyuma etekanganiga yabo yebo tigamba terige Jumaine na tebe Jumatatu abantu bache boy chi form 1 vocational eyeto yakabere Jumaine abana ODM boss ODM mbabwate elections chair polling stations ninje ide chairman vice chairman ya ekiama ODM national vice chairman Kenya katikinde umwana chama wa ODM lazima wosenga gache kiama ngosa banga mutakitendo ndagitenga baba kachire eyu na nche ikobolinde omu party leader wa ODM Kenya lazima na tuganda
Kwani Kenya gaiga dunia ama tu iterere to mu. Asa na utokuga. Ege ndio kanda basabe moreje step n'abana ODM. Osobo Jumaine monchorere abarayi. As a polling station. Baranyare otokonya kwa gachegisa. Bano mheshimiwa ina muteringa chikura chigoja asonye mugaiga. Tosokenere umuntu. Mubanje bwe? Yewe. Mwanje tesonya. Sonya no muntu. Mtu abege tevesoro. Lakini a forward budget ye. Nalengere tende nata itenkwe surprise mheshimiwa. Nkobe kandi chibesoro enyakitaje yego. Chipara. Chipara. Nchiri weteka. Echinde n'echinde. Abantu aba MC aba 15 nabati n'chibesa mpaka chi contractor chigatama. Contractor to abatu basigaiga bakamuite town yagakwa. Milioni 15 tubeke chikabro na liye chirera ababuya abantu bakorere biashara. Gaiga ninka. Rosi mono. No traso karazma ngana wose no kubeka kwa rano wose no tigete wose no boys biobos. Igo razma trosi ebe. Na nchini determined tindi kwera na maiga. Mwe wetu mukungukete nganero tenete abanyongi. Korukusisi ya kaote banga ki atagete. Tinguma wose mwe wekiripe nga atagete. Aita abantu ngakibakora mpaka kibunduki balete babeke bone bamaye cyo kombwata abantu baminto ndayemba sabe ne banga nare mpaka mati chachi togo ikono yitke limonji togo linaje ojo kubasaba ondeteyora tenene ondeteyora bakonye lazima toikonye ntwe kabanya. Yes. Igonte getemba sabe mwezi n'abantu baito mwanje tomorembe omongoria ntutegete abwatwe tanga kwe transfer. We want that lady to be arrested and be prosecuted. Yes. Period. Let her not be transferred. We don't want a transfer, and we want to give them some time. She must be arrested and be prosecuted, because what she was trying to commit is crime, where she want to plant weapons and kill. What the president said the other day, extrajudicial, that's exactly what she wanted to do. Baito mumrokuru kunyakwama, baito mumrokuru ku Jafet, baito mumrokuru ku kenekene, baite abantu 14 bategete baynyente nge omuchandobo ngabantu abe balange na simu. Abantu baminto mo basa komogia. We will stand for justice for our people. Na inche tindiko kwane senge njungwana nde simba inche nini mongete nini waba boss van inche no mokoliye gasyo ino ege lazima nkole mpaka no eni mwesa niki omwelio abana balema ndete mbaboli manya bayibuli bayino ngamba bwa nani yangenge aki ekene kaleko maana abana gatigenda eskuru soma obuli mubwati gaire n'obwobongo bweka obuli mubwati n'obwobongo bweka nobuturabugire ogosera turasere no ogosera kwobongo bono taliboyo ose mudayete mwate bambasoki gaga ntutege to make sure abana bakire school mo wanje boyo tiganya mheshimiwa ino abakwani likono lirindika ile. Yes. Your Excellency, ama waziri wao, mo waziri wa finance wa Araiga, mo waziri w'ekisero.
igo baachire aseng'encho y'amasikani amanene na kubatebia ng'a nao bari amo ase okubakorera emirimo. Na inche buna omo MC oyo nomwachorete mumanyete buya mono ng'a tindabarete dao twigwanaine egasi igo togoshirikiana mpaka tukore safari. Excellency Governor arati nabatebi ng'aki bonde ase oyo omo bwa abantu bari bakorera serikali kufa na kupona. Sawa sawa. Ekirabo muna bandi bagotoire byara aho tore mudachiko chira mani tukababiga wapotele mani. Nakwa na mabiga emechando yarenga se abaheshimiwa fulani bakeigo bandelele tichibe sachiari wote county ito ya Kisii. Emeteji ya irange tatu. Lakini wengine leo wameshindwa au hawajashindwa? Wameshindwa. Wameshindwa au hawajashindwa? Wameshindwa. Kwa lugha ya Kiswahili pia ningependa kuuliza controller of budget kwamba sheria ya Kenya lazima ifuatwe. Kama county government wametengeneza budget yao, hakuna mtu ambaye anafaa kusimamisha ile budget. Wacha hizo county governments pate ile equitable share ili wananchi wapate maendeleo. Sawa au si kweli? Sawa ama si sawa? Sawa. Hilo ndio nataka kuuliza yule controller wa budget awe akipeana pesa kwa county governments kwa wakati ufaao. Asiwache county zingine nyuma akipeana pesa kwa county zingine. Tunakubaliana hiyo? Vile vile ningependa kuuliza serikali kuu, lazima gavana wetu aheshimiwe kwa sababu amepigiwa kura ile watu kutumia wale maaskari kumthreaten kwamba wanataka kuweka mabunduki, kwamba wanataka kuua wale vijana ambao wanalinda yeye. Hiyo ni kinyume na nini? Sheria. Hiyo ni kinyume na nini? Sheria. Kila mwananchi awe kiongozi au mwananchi yule wa chini kabisa ana haki ya kulindwa. Sawa sawa? Na tunataka kuuliza hiyo serikali kama wana mipango mibaya kwa gavana wa Kisii, wadhubutu, wakidhubutu ndio watajua kama wa Kisii walizaliwa ama hawakuzaliwa. Sawa sawa? Mwisho ekiagera baramukoli baro mushara na inchenkoli no mushara tekunyarikana ntene nikibesa cheino barabagendrete utakanga mwabakrete kura lakini oyo inoga igere no muntu mungwa Mumwanchete. Aya, umuswat naro yote. Ikoro kana na tutatu anjeti sonya. Sonya nero kwa cheki nani? Asone mota ite baba ngiga gamba 200. Ogo sera to korano ogo sera kwa bongo. Mumwanche boy. Eli nero kando lakini elitoko koralero ne yagendo kike ikiara uri mumboyo uri mubwatikeire no bwagendo kike no toko buruga ngo munganchere lero na onjukana nagenda ibeno nagenda kyamukama nagenda gesusu na achire nyacheki na achire geiga entegete ntebega ena achire ndole abana bagende school. Lakini ebintu ibere before ntarate abana mbalima abana ngwere nabali abana ntete mbatebe aba mamu mino osaba iso bande mobati nwane chianga chingi kama yake mai yani kikwa iwe cheke gende school soma obugima bwo chimontu no bokongo bole no ina abantu bakura skuru tumaite sibagochi lakini na atebrega as long as ino mugaba no kisi abana barabo secondary na vocational training centers barabungo bakana nende skuru basome na batase bikuru skuru ka bakonyegesa kugeke na nengo korase chiwodi Jones 45 chiwodi nkenjiri kibate mechandonke ikera chekinjira korukwa kulikwa lakini chikekyo nkoli katole abutara basikwera na mambya ose weekend ega tugia kabere
Chibesa lero tokwena naga. It's 3.5 million. Asabane elweyemo 151. Bali ba apply. Onye wa apply tatulikonyo. Manyanga no mulibora nyoro wakirete ekura yao. Masigis, Masigis West, Bas Chache, Ose Machoke Bas, Ose Bo Chitendere. As you walk in the Korea, no, correct? No, Congress. What's the name? You got Chibe Chibodi. Chibe Satuena Nete, Avana El Amsinabi, Miabi, a document there. Chibesa chile 167 million. 167 million. Chichiatika rete kuro is 245. Abana wa Form 1 na Vocational Training Center na wakwewa. Monday. Abana wa Form 1 na Vocational Training Center. Wocha mwewe chifom mwechori. Wiki nyasai kawa nche wiki ego chende. Taro sentwa na nichiwese cyabana bagende school. Amen. Akigende kendra akore kuweki. Kusa nakimwanjolere. Kimnomo kolere imegas. Kusa na bere. Ikina kidanya leo kwa. Let me give directive. I'm told doctors, clinicians, all of them that are at home, we are not going to pay you if you have not worked. I've asked my team by Monday, for those ones who will have not gone back to work, they will be given shokos and suspension forthwith. Montolewensi otali kurwali orumu nyaktari nga kitura mwakane Chibesa. Ose toku mwakane so kurwali. Na Kisi, we are better off than any other county. These people, their CBA was honored. Among a promotion, we want to indicate clearing a promotions into a board ya chair. To acquire in about the key promotion in Comachiro. Now promotion into Okora Nectar at Okora Saba colleagues once. Essay in Jivangre for the Nectar. Next week, take a temple, the other one. Igai kenyo abantu mbarenga abana babo balikire barawo kinasi beko ibo mbaro n'abakesani view abande barali bali kiu na bataye kogo. I want to give a directive nga munyaktari ole bwenzi obe clinician na botogo telenigas for some time. Kaekera moja kwirana onye walenga ki egas negendrete asabali bakaneti kurwali abantu baito mo wancha boyo bona chikaunti chinde cha atene lya banyaktari na nche na abaire mpaka Monday onde wensi olesiko aira negasi tukwane mulegasi ulio takitomole amen mo kubele Bono, eba oncho kete bagasoe chikliniki maiga, no ba kolite. Round ye. Ebi durasi ma change. Mheshimiwa naro tu Mheshimiwa Moses Kuria kwa bwana igoro ya ebi ndo biko nga permanent and pension. We are not going to allow it. Abantu kebali ke contract ba colleagues na libata gome ba colleagues India against. Now abanyaktari ntagete kwena nande yetiko locum allowances. Eswali mons ba kwira negas. I've given a directive leronga Mwaziri will help by Monday into your report into work holiday. Igo ntokunya usikanaba antubalenga na mushahara bali oso okugenda kuondona lyokorage igo tuli gosekana montondo bwese abantu bakolegas osibagende bayigole biriniki byabo. Igo get to get a Amaruna Mabe Amarua Okole, Kenyora Okole, Nyomba
abawukora noendegesakwa endagitensabe we agree ntwakwandire county commission tutagete abasikali babuwate abantu amaru onya abasikali bagosini nintagete mbigi kibese cyane beko mwene mbeka abamura bakoliye mu Rwandos nabo intera nakubata yabere ekera bono onya abasikali mbao korando kora matule ndege sakibonyimuntu gusienge barasi matule ndege sakibonyimuntu ekera amaru ndokwira na mayanga amaru nara manyanga mwaro le deputy president yahiranire sobo ya make sure muntu ndebwensi yokorosi amaru akubwa esengenjo abategiti baberoro n'ubugambi emyaka yonse imtutuma yakwira na mayanga twanjira na amaru wanze kwa kugirasa no on pakenya sol enya sole kurumate gaiga nigoi igorona no chama skali babwatete we want to congratulate them babwatenya sole ya 35 million ngakitoko nyegesa abantu bamitoda ate basabenga ki ntole tayari ntoko iwana tuna abantu bane korra tulenga tokora ayasu ronga swatu akeresi mtwanya nga muntu no nero korosi amaru nero ko ninya son ogende chera usunganye kurwekinyo ebi ndombirenga ogende chera usunganye aralia toke ko community policy lazima toke kola ntorigo chwanja binte ngaki gambate chinse chitari konyumaru aya watena meyabuli ba abantu baro batari konyumaru ebisaku byabo bigendret ase kanisa yarenge abana abachite school ngabone gastwanyole yoka n'abantu abana bakole form 4 esenge dukendeke bagenda kwa ndichipipi aba bawukora neko ende bibi ile kuba biyo limone yabakolire akitoga endere ne biashara mnebi ya ngambiro sie change yi ndayite mboni abarayi bandi bamintu bagusi abajumbe aba MCA women rep senator nencho mwenyene tigatubwaterane tokonya abantu baitu tutige kisegi muroche na chete mateka gakwera na kibasa reforms baga utamagina aya masasi kabere umwe gweto mu ngondo DCI ega CCIO kagoteba nga abantu lazima ita abantu bako mumroyo mukuru kunyakwama oyo ndokuru kujafe oyo ndokuru kenekene aba mroyo 14 nge ekebe bakolire noko banangi no bisiyani mbali bayibi mbali kende nga bagukura kubaita bali barusi abaskali bali buone balete kibunduki bagende bagole kibunduki balete babeke nali barabwate bagire kotu banjajoro oyo yaleto mutobi omweshimiwa. And that you see how people are here. Go korande gasinere. Mu wancha boyo. Lero toko na chicheki echi. Koko ewe cheki ne ire school. Manje cheki mwali wada cheki. Give me a copy. At least kisi engima etwena nete 167 million. Olavu, Yesuna how much so many? Check. 3.9 million. Jumatatu abana ba form 1 bonds bachiche baye kuki form tukole chimilioni cheno isano change susu. Buli mombo iyo obuli mubwatigaire no bwobongo bweke. Nkuba sabanga abana amalema
abana abayiboli baino bandege kama mumiro tatu miro bande bo watu none changa chichi Niki maana Ungweta ngati abayiboli batebe Gaki mokoromoki chibesa oikenya sae kawan emyaka eronda obesi abana kugenda bali school mangana lyo bokora rengororo aro iweta abantu bawakira chi amalyogi tindigo tegerera inuni no bakuba bane ni nungo tegerera ayalwo gonte no ene kipara kitara korwa korosiwa nesenge ntawa MCA 15 bayimogete bakalika ni rubego chi Nairobi bagatene ni Kibesa na kimpaka lero Kibesa twakirite tokoro rate Kibesa bati nipoke chechi contract lakini abaheshimiwa babukirage mbayisaransa bakarose budget yenya lero yaetetigwe mbono Kibesa kyasokera igonta tiko basaba abantu bamenye no enechi wodi chiri chinde wodi na Masimba itanyora chitekero ko baturi ko atura abantu nabaya nabana babo nabaya umuragero biro muntomo kabere sumu mveto ko make sure nga abana bakorende ke abana baito ba Masimba ndati ko basabanga baganye chitekingoli kuchire ko baturi taliero bieka noyo basboitana ikyare bali babere kubeke nyoreke matega nandi basinyine bonsi chicheki cyabo cross bukire omwelyo mungakire bono nandi bono kitokora neregas Itiko ya Jumaine ekiama kya ODM nko kora kirobo choi ase chi polling stations abarayi bali batagete gotenena gotenenye ekiama kya ODM kera ninche national vice chairman Kenya ngima Kinde vice chairman, national vice chairman ye kiama kia ODM. Nasima guseme kishunga gusi, tuwabeke kiama ya kongire. Yasaye kawanja. Ekiaro bobo wanda wabwati, 2032. Na inchino musatu uliweza mungu temne sense. Usama ntubali kama wabwati ndamwamu. Tuwale ndamwamu wanje tuwanje ngote nande 2032 na ende nkobande president. Ike kiama eke noerero mwenye ndete wote waninche ntaita kobe patirina. Musema ninche buye kanate benete na Raila diri Kasarani ngamupinga bagata kisanduku bono naira gachire eyo Ruto mokonyire nabako enare eyo mo wanje nenjetene igo kumaine ntaite maboli mwezi walimore kiama ODM Mosoke mwakabarai chikura as a polling station na litoa nyarako rosia barai bande nae bona grage kiarole yudiogo itatuora na banda bodi ande kabari asendi tuwe witaga utumaye gukwana mo wanje moyo esenge njembura ndagitemo mwishimiwe nabakwani lakini abana abo ndaite symbolically na abaire chiteki kila mwana apeleke basari anyore Jumatatu aende shule. Your Excellency the Governor ndiye mwana naye asenge njoo owekanyira yo ikaiga gesusu Governor Simba Arati na watu wacheta wandu wake gesusu. Every time ngoro basari ntude ya basari atachega. Ainde kurwabo mu Governor ochira mara nyinge ntabare. Governor, I really thank you so much. I think it's a two and two. And then the Governor not there, and the one to carry. In Chenin the Tayari, or Governor I talk Paul, Simba, and Rasti. So long as I'm again the law. So long as I'm right, and you're a match, Nechipara.
Kurabone chire ya Your Excellency, utagete kuyobora weekend kera nyare kano nyore libera. Uchichega chire ya very stall for a very long time and then utagete weekend kuyobora chire active. Amangana ndeka bana nyetenga inchenae Tumane tena kito koremberemo, kigato korra bantu baitemeremo, ande nyasa nimane tena to buate. Kiga bantu wa mintu bagesu, muanche enkorega sina po simbarati. Mare ngaba bate bankorega sina simbarati. Inchitini mwanto wa mitina, inde mwanto wa magendwa. Asante sana, Mungu awabariki na kama mjema na sote tunakubali.